namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namhlanje ta khela timhaka ta Papa Rhulani, and then of course hi zama ku va hi lola mhaka ya Philani leyi nga confusing, to be honest. Yeah, so hi ti 2 ta April ni fika ni nghena ka account ya le ka styles, as you can see it. Ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku i fika a tsala a post here la ka fika tsala ku Salani, Papa Rhulani, whose beats new track coming soon. As you can see, all kombisa ku Papa Rhulani ta yi ri karhi yi humesa a track very soon, which is great news, to be honest. And then from there after ka post le hi vona Philani fika tsala swin'wani, fika hi vona fika tsala this post here, afika tsala ku Papa Rhulani back to the studio with Salani the producer as it was planned. I would expect something. I Philani me leswi nga fika posta swona, then fika vekela titlebe timbirhi leti hi nga ta va hi kha hi ti opena hi ku landzelelana sweswi. Ni ta vulela afterwards. Tolamina, yo! Tolamina is! Tolamina, yo! Tolamina is! Tolamina, yo! Tolamina is! Tolamina, yo! Tolamina is! Tolamina, yo! Yo, way! Salani the producer, para. Yema sana kere. Ori ni mwasumaga. Wana na kere just wana ko pa smile. Ila ko sahiri te kikeni wala tato. She dug with him money. She told money asas. Oh, she dug with him body. She told money asas. Hana zi kwameni shi fundili shi yo I. Hana zi kwameni shi kwamini shi kuta. Bala badi yo we. Namu ya kwalan. Yeah, as you have seen, vona titlebe timbirhi ku na leyi n'wana nga na Papa Rhulani, ku na leyi n'wana nga na DJ Mfundhisi. Ta hi vona ku swi ta kha swi swi ya kwini, swi ti komba ku maybe vona ku tlhela va collaborate, like maybe kumbexana it's not a one song, mara loko ku ri risimu rin'we Papa Rhulani still ya feature munhu, I think swi ta swi nga basangi. So hopefully Papa Rhulani yi ta va yi kha yi na track ya yona individually, even then ku tlhela ku na yin'wana yi ngo feature, it's not a problem, but at least a yi ve na track hi ku ya hava track. Papa Rhulani ko munhu wolowo ngo ku performina a yi ze za yi va na risimu. Wona ni bene nga vona ku mhaka kahle swinene. Hi ta kha hi clarify ku hi fike njhani la, of course on the second section leyi hi nghenaka ka yona sweswi. Yeah, so hinkwenu hi swi voneni, n'wina landzela ku chela mi swi voneni, hi sunguleni posta that video laha manager Philani yi kwate strong hi kha yi rhungetela Papa Rhulani, hi chingele ngopfu Papa Rhulani. And then from there leswi ni nga vula ku swi endlise xiswona, hi fike hi vona yi fika yi tsala this post here, as you can see yaleyo leyo. Mani nga zangi ni swi tekela ngopfu enhlokweni me, mara kha yi kombisa ku yona yi nge vi na selfish and stuff like that. Papa Rhulani yi lava attention ya yena, like as a gaza hi nga tirha hi khomisana swin'we, like ku va hi pfuna Papa Rhulani, hi n'wi susa ka ti-environment ta bad ta byala and stuff like that. Ma vona nyana nga tlhela kombisa ku yena i vona potential ka Papa Rhulani, and naswona yi creative and stuff like that. Ma vona nyana and a nga kota ku va a mahlweni. So a swi ri confusing ku i vula yini la, ma vona nyana. So from here hikokwalaho se mhaka yi nga tlhela confuse even more, because if you can enter that video hinkwenu sure ku mi yi voneterini vo tala, if you can enter that video. So from my understanding a va nge za va rivalana na Papa Rhulani. So Philani actually went out, ma vona nyana, and got events for Papa Rhulani before va rivalelana. Swo ka swi nga leswi a swi make sense sweswo leswi nga humelela. Papa na Philani a kha kuma tigigi for Papa Rhulani va kha va ha ri ku lwini ka nkarhi wolowo, va nge se rivalelana. So hey, it's a little bit confusing ku a ku endleka yini, because forgiveness yi kumeka ka video leyi, va rivaleni ka video leyi, and Papa Rhulani a xi dakwini. So swi endla mi kuma ku ni swi twa a xi swi twangi, va rivaleni ka this video yaleyi nga ku tlanga ka background, hikuva va nga fika va ku hayi va khomelana leswi nga humelela mani kumanyana. So it's a little bit confusing, to be honest, if na vula ntiyiso, mara yena yi le ku tirheni kahle. Ni nga vula ku yena yi le ku tirheni kahle swinene leswi a nga ku swi endleni. So hi sweswi hi vuyisaku ka this latest matter ku ri yena Philani a nga kota ku va a vulavula na Salani, a tlhavula na le ka stylist ku hi post ya leyi mi hi vona kwalano. Ni nga fika tsaku le ka you are good on the Xitsonga mix, khomisa sweswo bro, ma swona ku a engage na vona scene already. Ma vona yena le ka video leyo leha a kha kombisa ku a vulavurini already na Salani the producer ku va ta va kha va loko humesa track. Ma vona nyana. So swi komba ku va vulavurisana le ka stylist ku swi kota ku famba kahle, ku le ka stylist yena a tivela ku Papa Rhulani yena a nga na creativity when it comes to music. So la swi nga ze swi fixa swona swo va ze ku tlheliwa studio. So mina nga vula ku i mhaka kahle swinene. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.
Eu vou sentar aqui no Guarabara, ainda precisava de grava. Mas não quero muito no Guarabara. Yo! Nigo go 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 go. They produce a Nigo go go